nguhaye ikaze kuri turatsinze wawe. Reka turebe ese niki kirusha ijwi kunyaruka cyane. Harimo ikirusha ijwi kunyaruka inshuro 10. Reka turebe ibihugu 10 bitunze ibisasu bya kirimbuzi byinshi ku isi muri uyu mwaka 2024. Ibisasu kirimbuzi bikomeje kuba ikimenyetso cy'ububasha bwa gisirikare mu bihugu bikomeye ku isi. Muri 2024 Amerika n'Uburusiya nibyo bihugu bifite intwaro za kirimbuzi nyinshi. Byombi bikaba bifite ubushobozi bwo kugaba ibitero bishobora kugira ingaruka zikomeye ku isi hose. Dore urutonde rw'ibihugu 10 bifite ibisasu kirimbuzi byinshi n'umubare wa buri gihugu. Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Iran. Nubwo idafite ibisasu byemewe ku mugaragaro, birakekwa ko iri mu nzira yo kubikora, kandi amakuru amwe agaragaza ko Iran yibitseho ibitwaro bya kirimbuzi. Kimwe mu bisasu bikomeye Iran ifite ni icyitwa Sagi, gishobora kurasa ku muvuduko w'ibirometero 17 ku isaha. Intwaro za kirimbuzi zikomeje guteza impungenge ku mutekano w'isi, aho ibihugu bikeneye ibiganiro bihamye byo kugabanya izi ntwaro no kurinda umubumbe dutuye binyuze mu kubungabunga amahoro. Reka dukomeze ku gihugu cya 9 mu bihugu bifite intwaro za kirimbuzi ku isi kandi bikomeye. Haraza Korea ya Ruguru, ifite ibisasu 30. Korea ya Ruguru ikomeje kwerekana ubushake bwo gukomeza kubaka intwaro zayo nubwo ifite ubukungu bwazahaye. Mu bisasu kirimbuzi iki gihugu kibitseho harimo icyitwa Hwasong 19 HS-19 mu magambo ahinnye, gishobora kurasa ku muvuduko w'ibirometero 15 ku isaha. Igihugu cya 8 hariho Israel. Israel yo ifite ibisasu 90. Nubwo idakunda kubishyira ku mugaragaro, ariko nayo yibitseho ibisasu, kandi ni igihugu kitiyoroheye mu bya gisirikare. Mu bisasu bishya bya kirimbuzi Israel yibitseho harimo icyitwa Jericho misile. Reka tujye ku gihugu cya 7 aho turi busange igihugu cy'Ubuhinde. Igihugu cy'Ubuhinde, Ubuhinde bufite ibisasu 164. Ubuhinde bushobora cyane mu kwiyubaka mu gisirikare no kongera ibikoresho bya kirimbuzi ukurikije umuvuduko bugaragaza. Ubuhinde bufite icyitwa Anim Prime Missile, ishobora kurasa ku muvuduko uri hagati y'ibirometero 1000 ku isaha kugera ku 2000. Dukomeze ku gihugu cya 6 aho tubona igihugu cya Pakistan. Pakistan ifite ibisasu 170. Pakistan ikomeza gushora mu kongera ubushobozi bwa kirimbuzi kugira ngo ihangane n'abaturanyi barimo mu Buhinde. Muri misile Pakistan ifite harimo iyitwa Shahin 3, ishobora kugendera ku muvuduko w'ibirometero 22 ku isaha. Reka dukomeze ku gihugu cya 5 aho turi busange igihugu cy'Ubwongereza. Bufite ibisasu 255. Ibisasu 225. Ubwongereza bwibanda ku ntwaro zo mu mazi zifite ubushobozi bwo kurasa kure cyane. Mu bisasu bishya iki gihugu gifite harimo Spear 3, gishobora kugendera ku muvuduko w'ibirometero 6 ku isaha,
ndetse ikaba ari misile idashobora gupfa kuraswa, kuko iyo igeze mu kirere ishobora guhindurirwa icyerekezo mu buryo bworoshye. Dukomeza ku gihugu cya kane. Ku mwanya wa kane tuhasanga Ubufaransa bufite ibisasu 290. Ubufaransa bufite intwaro zo mu mazi no mu ndege zishobora kwitabazwa igihe icyo ari cyo cyose. Mu ntwaro nshya Ubufaransa bwibitseho harimo SM-40 na Scalp EG yahawe akazina ka Storm Shadow missile, ishobora kugendera ku muvuduko w'ibirometero 2,400 ku isaha, ibirometero 24 ku isaha. Bufite ibisasu. Reka tujye ku gihugu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa bufite ibisasu 410. Ubushinwa bukomeje kwiyubaka mu bya gisirikare kandi byitezwe ko uyu mubare uzakomeza kwiyongera umunsi ku munsi. Mu bisasu bishya ubu Bushinwa bufite harimo Dongfeng 31 ariyo bita DF-31 AG igendera ku muvuduko w'ibirometero birenga 8,000 ku isegonda. Birenga 8 ku isegonda. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Amerika. Amerika ifite ibisasu 5,244. Amerika kimwe n'Uburusiya ifite ibikoresho byayo mu birindiro hirya no hino ku isi kandi ifite ubushobozi bwo gukora ibirometero mu kirere no mu mazi. Ifite ubushobozi bwo gukora ibitero mu kirere no mu mazi. Muri misile nshya Amerika ifite muri misile nshya Amerika ifite harimo iyitwa Sentinel ICBM LGM-35A na Precision Strike Missile yo bita PRSM igendera ku muvuduko ukubye 5 uwijwi nk'uko bitangazwa na Lockheed Martin. Ni ukuvuga ngo uko ijwi wumva umuvuduko rikoresha ibi bisasu Amerika kugeza ubu ngubu ifite bikubiye umuvuduko w'ijwi inshuro 5. Ku mwanya wa mbere twahasanze igihugu cy'Uburusiya bufite ibisasu 5,889. Uburusiya ni igihugu gifite umubare munini w'intwaro kirimbuzi zo mu bwoko butandukanye, harimo izishobora gutera kure cyane no mu bihugu ku yindi migabane. Bisobanuye ko Uburusiya bushatse bwatera igisasu kikagwa hano mu Rwanda kikaturimbura. Mu bisasu bya kirimbuzi iki gihugu gifite harimo icyitwa Oreshnik kigendera ku muvuduko uri hagati y'ibirometero 5 ndetse na 30 ku isegonda. Ni ukuvuga ko gikubye inshuro 10 umuvuduko w'ijwi. Aho ubyumvise neza cyane, ni ukuvuga ngo uko ijwi rigenda mu birometero ku isegonda, iki gisasu Uburusiya bufite ushobora gukuba byibuze inshuro 10 umuvuduko w'ijwi ku birometero mu masegonda ijwi rishobora kuba ryagendaho. Ngaye nguko rero ibihugu dusanze ku isi bifite ibikoresho bihambaye ndetse biteye ubwoba biri ku rwego rwo hejuru. Turakwibutsa ko ku mwanya wa mbere tuhabonye Uburusiya, ku mwanya wa kabiri Amerika, ku mwanya wa gatatu twahasanze igihugu cy'Ubushinwa, ku mwanya wa kane tuhasanga Ubufaransa, ku mwanya wa gatanu turahasanga igihugu cy'Ubwongereza, ku mwanya wa gatandatu turahasanga Pakistan, ku mwanya wa karindwi hari igihugu cy'Ubuhinde, ku mwanya wa 8 turahasanga Israel, ku mwanya wa 9 hari Korea ya Ruguru, ku mwanya wa 10 twahasanze Iran,
reka tugushimire tukwibutsa ko mu kiganiro cy'ubutaha tuzakwereka ibihugu bya Afurika bifite intwaro za kirimbuzi zikomeye cyane. Reka tugaruke.